Shubor nakaslem jong unongsan hima. UCEM ka KHADC uba Tito Starwell Khan uloong bahadian baka kinhun menteri jong ka sarkar jela kala menjur ban penmi ya ka jingtho hagabayade baka jing pentrai kam ya ka CRPC bat ka CPC habaro ka ga jela nakalyang ki kinhun MDC jong ka KHADC hadian migla dap ban song ya ka jingyalang menta ka sngi kila syam nakarai ka basay bakinom pediang satya ya ka tiga jingtho Ulang bana kaliang ke District Council kan salit ru banya kendu yu menteri rangba ke jela ukonat ke sangma menta katayo bat ban pan ke jing pensai nau te menteri halor ke ni ke pang ubat tito sulong bon salit banya kendu ru yaulat ke jela Satya Pal Malik namar ke ni ke mat kaya tingko eki benta ke bayade bakariti sanchar kari ubat tito sulong bakani kala penisai baka jing temu kalong ban pentelot bor ki District Council bat dalele kinom la Satya ban pediang ya kani Uloong balada ke sorkar kaya cakamat watlada ki District Council kam menjur ban penteri kam ya ke CRPC bat CPC nakaliang ke District Council ru kanyat bat cakamat bat kinom randian Satya Uloong lada ke sorkar kaya jam cakamat nakaliang ke council kanyat cipau jam Siapa pembunuh nakaliang yatei barangkat ke jenderal nakat tong legal advisor tungi bat pembunuh judge ilayatai halo ketuka jingmi akot kubor ba nakaliang juga kabinet kala approve ban penmi ya ketukan notification HBD ban penteri kam ya ke CRPC ban CPC habaro go state te nakaliang jongka jingyalang mentan nila yatai halo kani bat karai kalong kabalong syai ba hadu mentahi nakaliang jongi ki MDC baro ngimpat pediang nginum laban pediang ini dengan condition kata kalong clear te kabaar karai kalong ba kenang bangin bud dien biang ikan ban persngau biang hadin bangila ai jingtho showship minister bat mentang ilai rai bada ka delegation jong baro ki MDC ngini kendu showship minister mentang kata yo ban akermen on ai ka appointment kenang bangin syai shu halo ganika subject kabalai ngin se kenduru yo governor namar baling yan ya kendu yu gubernur namar kani ke isu kaya tengku ya ki benta ki bedai bat ka riti sanchar kari India namar yang iru la ai boda constitution makum juru le si ya ka ka baka sarkar kamut baleru ka don kabor nakaliang ka constitution te namar baya tengku kini ki arteli ki bor mo ngingi yo dulu naka constitution dan takadaw nakaliang ka jungi ngim ya kendu yu gubernur ban pensungau hau halo ganika benta ke bangi kendu halo karai jangka sorkar kebalai nilai railang bangin sakhat ya ke jingyalang jong baro ki kri nong sensya ki badon ya kata kabor kum ki nong bisar bakum juru ya ki village school lani kitu ki sinong ki badon ni ki village school ba ngini khliu jingmot khnang bangin pensung thu shu ki halor ka implication ka bami na kani ka notification ya ka sarkar kalarai bat penmi halor kani ha ka jingan kedu ka jonga bat ki laingot ki kli jong kini ki lai tuli jong kini ki artuli ki District Council na kaliang jong ka jain tiaru ki la panpau ya ka ju i ka jing menjur halor ka ka rai ka jongi ba kumjur la kaliang jong garu hilsu ki la penmi te khnang bat pan scam shu kani nakaliang ke jonga ngan sa kontak iki ba let's say ngin se kendu bat ki ni keempat poi ya ka para krate in magani gini notification kamde ka act ani kamde ka ai ka bakasna ka state government mereka ni tangkan notification te kanum dan jinge dei bar ka para krate Jadi jung tumu ba sarkar kapan pau na me jung tumu jong ka haba ka khot ya ki laingut ki si yang i lapan suktu ba ko mangala pensai na ka por ba ki District Council kut kinum kta kata kadai jing pensutu ingi den re habangi pet ya notification kalong bang ki ong bet hang tu bahkan apply habaro ki kut ki badan hamegelea de habang habaro ki kut kamut iu kamut village kut subordinate kut District Council kut den tak ada ngingin pedia den re ki ong bang ngingin still the right powers from the para poor and para fight jongka 6 schedule den re ya katapat ngim syai namar kate ka senten haneng ka ong ba kan apply apa ikut jongka state of Meghalaya te kumba pitil
yang ini la aibor di dekat constitution ba ya ka badai ba hak tribal areas kemudian tangki district council court ki balak bantrai ya ki kies ki bedai hapden tribal Tena tak ada ni nak kalian kejungi ngim persya ya kejing aibor ya ki district session court ki jongki. Henry kim day ban tripat ya ki kies ki badai hapden tribal kan. Kila ban try ya ki non tribal Kila ban try ya ki wiki kies ki bam ya day bat kabur ke jongi kum ki poksu kies pa ki wiki kies. Henry ya ki kies ki badai hapden tribal kam tam ki civil kies ki day ban be hapoka jurisdiction jongki court ki jongi. Kani kalong syai bagai jingku kalong ban pentelot bor yang itu. Nata kada nginum kompromis saya kani. Nginum kompromis. Produk sokar kayak sakmat kayak seprang. Nginum ini sakmat ban persya. Nginum ini bar Maria. Nginum randin lah. 10 jam sakmat. Nginum randin. Kiki ya si jam ngin ya 10 jam. Tapi lagi jing ya penduk hindak dang pang council ni jang kasils na. Ya mentah dengan arah tak. Ya mentah angin lagi cuma mangin marka lam kerke mo time factor ka. Dewa pun di penduk kerke na. Tendai siam mentah long ba. Mesti kontak ni. Siam tu. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.